Oke, kita lihat pertandingan antara ROG versus Aura ya guys ya. Kalau untuk draft pick sih ini gue lebih ke RRQ sih. Tapi kalau War 5 kayaknya lebih menang Aura ya. Tapi soalnya dia ada ini kan, siapa namanya, Valentina. Ada Valentina cok. Dapat minonya. GG. Rata nih, bisa rata. Enggak. Dipaksa. Ninggoy. Nice banget. Mau digeng Patrick. Sakit mau Valen emang kampret si ini ya. Hero baru ini. Nah dia kalau udah keluarin skill 2 tuh udah gak ada skill kaburnya lagi. Ninggoy udah. Nice banget. Banana pakai Arlot juga udah lumayan jago sih dia. Galak. Sakit. Dia ngikutin metanya ini ya, blacklist ya Aura. Support, jadi support sih ininya. Siapa lagi hero barunya lupa gua, astaga. Siapa? Veronica? Hah? Lupa gue hero barunya siapa tuh namanya ya. Oh my god, harta besar mau nggak mau harus masuk dibuka begitu saja oleh para pasukan dari Aura Fire. Ini membuat team fight akan cukup benar-benar kerugian di tangan Aura Fire. Cukup dimenangkan Ararki, kenapa? Satu, mereka kehilangan soft skill yang cukup banyak dari Aura Fire. Kedua, Fan juga tidak cukup capable untuk melakukan team fight dengan adanya darah yang tidak cukup maksimal. Jadi Pasana Reza melakukan seperti itu seorang Banana Clay. Dari tadi ini Clay benar-benar naiknya tuh on point banget ya Rizan. Benar-benar ditarik-tarik tapi Naomi melakukan zoning up terhadap seorang high membuat Skylar pas banget melakukan poking damage terhadap turret dan menjadi pertukaran yang cukup adil di antara Bro Clay-nya. Kenapa? Karena Skylar dari tadi itu disuruh asal-asalan, benar-benar disuruh pulang berkali-kali. Karena turret ini Skylar akan lebih problem sayang sekali. Sabuki harus tumbang untuk kedua kali ini. Sabuki miss not worth it tentunya, tapi keberadaan dari Naomi masih mencoba untuk mengatur permainan dari Aura Fire. Reza mencoba untuk menahan. Meninggoy langsung. Gila.
galak ini ya di awal. RRQ. Ini akan unggul dari segi level kali ini. Sementara dibandingkan dengan seorang Kabuki yang agak tertinggal ya. Naomi mainnya juga bagus sih. Kali ini terculik lagi Van-nya. Apa yang coba memang connect dari seorang Clay, tapi Wah, masih punya selamat, Kak. satu buah ke altar. Selamat gak tufannya? Van still survive in the top lane. Membuat para pasukan dari RRQ kehilangan sangat banyak sword kill. Dekat altarnya. Kalau si Versik dia mainnya lebih ke ini ya, Hati-hati kalau mencoba untuk mendemangat seorang Van. Iya, setuju. Sementara kali ini pergerakan dari seorang Hai. apa tuh namanya, Di area atasnya, Banana. lebih melindungi teman dia. Area mid-nya tidak Padahal dia jungle gitu ya. Ahlesi. Bisa punya satu buah dari fighter. Tapi Clay ini coba untuk mengecek dan ini distopi oleh seorang Reza. Ke altar di tangan seorang Reza dan juga Clay. Tapi apakah Persik dengan satu buah purple yang sudah diamankan dia mau coba untuk memasukkan T-Fight terlebih dahulu? Enggak, ternyata sembari menunggu kali ini ada satu opening dari seorang Palesi dengan satu buah Beaver Fighter dari seorang Persik. Connect kali ini dengan Beaver Fighternya, namun Persik masih bisa bertahan, masih punya Ashira Aura. Dan Banana akan kembali Nenggo itu. terlepas kali ini untuk seorang Dipaksa. Hai, bakal coba dikejar. Gila. Barbar banget guys. Dia akan menyelamatkan diri dari Dapat lagi turtle. Deh rata. Persisten tidak bahkan Van terperangkap di depan sana. Lihat para pasukan dari Aura Fire, mereka para Corona dan Persik tidak pernah kenal sabar. Ini dia Persik yang gue kenal. Momen dengan keuntungan yang dimiliki, dia kejar terus sampai belakang. Benar-benar gak dikasih nafas, dan satu buah turret cara midlane menjadi keuntungan kembali untuk para Minu sekarang lebih sering dipakai ya Minu, karena ultinya udah di adjust ya. sudah mulai berjalan. Naomi Jadi nggak perlu nge-recharge lagi dia, langsung bisa ulti. Udah gitu imun lagi dia, imun CC ultinya. Kalau dia lagi ulti nggak bisa di cancel, kecuali sama ultinya Franco. dari seorang Skylar. Kalau dulu kan dia ulti masih bisa kena CC ya, bisa di cancel ya. Sekarang udah nggak bisa ultinya Mino, makanya lebih sering dipakai dia sekarang. Skylar. Oke, dan dominasi dari RRQ masih terlihat di 8 menit pertama kita. Aura Fire mereka belum dapetin satu poin kill sama sekali. Dan tertinggal Gila, dua level langsung setengah darah cok, kena battery. Nggak setiap saat disebut. Kalau orang Oh, Naomi. Aura Fire. Fire. Alright. Tapi dia kembali terjadi. Yang kedua dipegang. Faramis mah emang udah wajib di ban sih, nggak ada obat cok. Main solo aja kalau ada Faramis mah udah pasti auto win 80%. 20% itu ya karena timnya sendiri sih yang bikin kalah biasanya, faktor tim ya. Di area depan tuh yang bisa Gila battery-nya kena mulu anjir Skylar. atau mungkin Van kan. Masalahnya kalau dia mau coba untuk nge-copy ke minion sendiri, menurut kamu oke nggak dari Reza Enggak. Aku tetap ke bawah. ke altar ya? Karena memang bukan itu. Powernya sama-sama nge-delay aja. Iya. Tadi aku pikir kalau dia mau copy minion sendiri, dia opening bisa sih di follow up sama Palesi ke altar. Kalau ini posisi kalau dia nggak bisa agak cukup berat nggak sih Melissa? Sebenarnya iya. Dia harusnya nerima aja. Dia nerima aja, dia nggak usah ngebuka, dia nggak usah initiate. Karena initiate ada juga anak-anak yang sekarang yang bisa dilakukan oleh Aura Fire menurut aku lebih ke arah lu gimana caranya bisa bertahan, lu gimana caranya mengandelin arah nanti blunder. Dan itu adalah salah satu poin yang sangat mahal kalau menurut aku. Setuju sih. Tapi kita lihat ya, Araki sebenarnya mereka masih menahan dengan inisiasi yang sebenarnya mereka bakal bermain secara objektif aja dari RRQ karena mereka dapetin net control, mereka dapetin poin yang banyak, perbedaan gold yang cukup signifikan 7.000 di tangan pemain RRQ. De 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 Di area bawah, dia tadi de 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 de. Sambil ada musiknya kali ya biar enak ya. Satu batu rat terhadap slash yang poin. Pas jadi bilang bersama, tapi depan sana para pasukan dari Aura Fire mereka kehilangan ban. Dipaksakan oleh Levi mencoba untuk bertahan, tapi nampaknya masih tidak terlalu kuat. Lihat ada Kaboke. Gila. Kamu
Masuk mendapatkan 3, masuk mendapatkan 4. Gila, kesalahan itu, kesalahan tuh. Kabuki mengamuk kali ini. Lihat teman-teman bisa terlalu besar mereka bertumpuk secara bersamaan. Membuat seorang Kabuki free hit. Gila, hampir rata cok, dibalikin sama Aura. Salah perhitungan ya. Terlalu masuk ya. Oh, udah habis semua skillnya, ya kan? Gila. Itu damage-nya Novaria true damage apa gimana ya? Soalnya gue kalau ada Nova tuh kalau main di rank ya, kalau kalian sadar ya, itu kita udah bikin Athena tuh tetap membus damage-nya loh. Kayak nggak ada ngaruh-ngaruhnya gitu. Tetap sakit cok kena skill 2 nya tuh. Dicicil-cicil juga lumayan sakit cok. Selin gak tuh? Baterainya. Itu bukan hal yang baik, tapi lihat dipaksakan. Kabukinya masih free hit. Cara belakang Skylar. Rata sama Dari seorang Kabuki lihat MM-nya udah. dipaksa oleh Reza. Udah cara belakang. Rata, salah. 4 perbanding 3. Ini gak adil. Bahkan Rata weh. bilang begitu saja. Again and again, dan udah bilang Kabuki. Ini menjadi poin utama. Jadi lihat. Sakit Fredrin ya. Dia memancing. Ketika dia masuk ke dalam pit lord, Melisanya. Naomi langsung respon ke sana. Melisanya free hit ya. Dia masuk, ya kan? Dengan eyes on you, Naomi buka minion sendiri, Gila meninggo ya. Sakit banget lihat. Gila ya Novaria ya. Tapi gua rasa emang true damage sih dia. Damage-nya Novaria nih. Nggak ada obat cuk. Kayak lu pakai defense mage juga tetap apa ya, tetap tembus gitu loh. Masih bisa nahan gue bawa. Sakit udah Melisanya. Masih bisa nahan. Novarianya yang PR cok. Nggak ada yang bisa nyentuh. Setengah darah tuh Novaria yang kena Beatrix di shoot. Kalau udah late game nambah sakit Novaria. Gila jadi kebalik ya.
Dia pakai taktiknya Blacklist ya, aura. Harusnya pakai hero assassin yang masuk-masuk jadi bisa nembus belakangnya ya. Kayak kemarin siapa? Onyx, Kairi. Kalau dia pakainya pakai 2 sama supportnya Novaria kemarin langsung pakai assassin. Nggak berasa cok, lapu-lapu digituin. Cicil terus Novarianya, setan. Ini yang PR emang Novarianya cok. Meninggu itu lapu-lapunya. Masih ada ultinya itu ya, Valen ya. Malah rata. Satu tuker satu ya. Sakit Valen ya. Gak bakalan bisa. Mati nih Patrick. Dilakukan kabur kita saya Bipani. Winovator tidak ada, tapi kali ini kaburkan di surprise. Harus hilang begitu saja. Shutdown terjadi. Flanking dilakukan. Nggak bisa balik. Belakang Reza terjadi pakai winter dia, kalau nggak ada winter meninggu itu. Gila. Patrick aja dia mengincarnya ini Novarianya. Gila, masih bisa ditahan. Patricknya pakai Dev Magi gak tuh? Kalau sampai nggak pakai Dev Magi mah meninggu itu. Darah segitu sama Novaria tuh seperempat kayak gitu. Sekali kena skill 2 meninggu itu. Dia pakai ask loh ya. Dan buat kalian sebagai terbanyak 130.000 subscriber, yes! Let's go! 20.000 subscriber lagi kita akan giveaway adik-adik. Let's go adik-adik. Subscribe sekarang juga adik-adik. Subscriber lagi adik-adik. Wuih. Sudah full dari 12 tempat. Bahkan tidak ada yang Gila, spam skill aja itu Novarianya, enak banget. Patrick aja dia mengincarnya. Tuh Mino aja langsung hilang 2 bar anjir. Mino loh, tembak Novaria hilang 2 bar.
siapa nih kira-kira game pertama nih? oleh RRQ akan mendapatkan tim fight kali ini dengan ada Banana masih mengincar ke arah seorang Malik saja menghindar dari pergerakan dari seorang Banana tapi Play mungkin bukan mata versi Ini kalau masih dapat aura udah end game sih kayaknya. Bet. Nice Beatrix. Skylar. Nice. Nice, bisa nih. Bisa dibalikin ya? Bisa dibalikin. Dia udah mati Melisanya. Gak bakal bisa dia. Comeback ya udah. Udah nih menang. Midlane mereka pecah juga. Kali ini udah harus ada yang pulang. Banana langsung dikolkas. Minimnya bertahan di depan sana. Meninggal. Nice banget Banana. Harus kayak gitu, harus ada yang pick off belakangnya. Kalau nggak ada hero-hero masuk susah. Ternyata poin utamanya adalah tabrak ini. Peluru all in terhadap Kabuki membuat Kabuki nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan resikonya buat Jesse Tapi masih ketahan sih kayaknya ini sama Aura. Masih bisa nahan ya Aura mah. High groundnya kuat dia soalnya. Jangan kepancing. Sabar. Lord belum masuk Lord. Kan meninggoy. Kepancing. Sayang. Lordnya sayang. Nggak bisa lah. Kepancing lo. Lagi ngapain cok? Sakit Melisanya. Ya kan masih bisa nahan kan. Tapi atasnya udah dapet ya, hancur ya. Masih ada. Sayang banget Lordnya anjir. Harusnya bisa hancur itu bawahnya kalau Minonya nggak mati tadi. Masih ke bawah ini ya Naomi. Masih gampang ke bawah main musuh ya. Ini mah udah tinggal nunggu Lord lagi nih auranya. Kebuka. Kalau berada ke atas, Nah,
Kena nih Novaria ya? Wah enggak. Ada dua dia di situ. Awas bro. Wah selesai ini mah. Ayo minum. Oh, oke nice banget flicker. Keluarkan buat para pasukan dari Aura Fire. Ini informasi telah diberikan. Akankah mereka oleh transfer Kabuki? Kabuki dijaga dengan sangat ketat oleh pengawalan dari para pasukan Aura Fire. Play secara belakang. Altar kali ini Nice banget. Lapu-lapunya mending gue. Gila kalah. Nice banget mati Melisanya. Tapi tuker dua. Tuker satu ya. Oh gila. Bisa ketekan banget gini ya Mawar ya. Bisa disecure oleh orang yang tidak ada position yang begitu baik dari seorang Sentinel. Dan bahkan kalau bisa kita bilang Banana save the day. Benar-benar Banana membuat Aura Fire kehilangan atas Kabuki. Karena dikeluarin oleh seorang secara belakang. No Kabuki, no party, Momochan. No Kabuki, no party. Banana all in bersama dengan Clay membuat Kabuki hilang dengan instan. Inilah bisa kalau tidak ada tidak ada master, tidak ada Kabuki memberikan dia sudah pakai orspot segala-gala dia numpang lewat bang. Dia lewat lagi parkir dia lewat. Dan sekarang memang dengan adanya Wow, nyala kain Ini penentuan sih kayaknya nih. Lordnya. Alamak, sakit banget. Dapat siapa? Gila. Oh dapat aura lagi sih ini kayaknya.
Yo penentuan ya, penentuan Lord. Dan clear akan dilakukan terlebih dahulu sementara Persib masih mencoba baik Kalah di minion sih ini. Ini sudah mulai masuk ke base pelan-pelan. Tengah di clear tengah sengaja oleh para pemain dari arah Q lainnya. Di depan sana ada teknik yang terjadi. Lihat prediksi dari pemain Rafael mereka sebelah kanan dan belakang. Menang Arlot ya kalau lawan lapu-lapu. Ini Reza menjadi salah satu pemain yang berharga juga. Valentinanya itu sakit cok. Valennya. Oh, Dikit lagi. Satu kali shoot lagi itu meninggoy. Di reset lagi kah? Penentuan ini nih. Itu Novarianya di atas padahal. Meninggal nih. Meninggal. Masih ada Imo. Tapi meninggal sih. Meninggal. Rata-rata. Nice, Aura. Gila. Gak bisa. Mati Nomi. Free Lord lagi kah? 3 versus 5 nggak bisa kontes ini mah susah. Udah ini udah Lordi ke udah lot ke 30 anjir. Mau gimana menanginnya dia? Gimana nahan ya, kalau bisa sampai nahan lagi mah GG. Tidak ada flicker untuk seorang Skylar. Dan Lord sudah mulai masuk di area mid. Ada pemain-pemain dari arah Chelsea dia bersiap di area mid. Pada kali Naomi muncul kali ini. Bakal coba untuk menarik dua pemain dari arah Q. Alevi masuk, Persib di area depan memang kali ketiga kali Naomi. Mana sudah bawa minion race-nya kali ini masih coba ditahan. Ada pengaltar dari seorang player. Mati nih banana. Gila. Banananya. Habis skill ya. Meninggal ya. Gila banana. Meninggal. Wave-nya minion GG anjir. GG. Aura Fire memenangkan game pertama dengan sangat berat melawan Arakius. Dan bahkan mereka sempat berada di posisi yang terbalik
tapi ternyata itu tidak terlalu lama. Membuat mereka bertahan hidup, membuat mereka memberikan keadaan dan bakat. GG ya. RRQ sempat bisa menang. Benar sekali. Itu sekali loh. Paleti bisa immortal ya kan? Tapi mereka Kita lihat Joe ya. Gue lagi sambil download. Kita turunin aja dulu kualitasnya ya. Ya udah. Oh, udah off Joe-nya. Dan bahkan mereka sempat berada di posisi yang terpaling. GG Aura. Ternyata itu tidak terlalu lama. Membuat mereka bertahan hidup, membuat mereka memberikan keadaan dan bakat. yes, RRQ sempat bisa menang. itu sekali loh. Paleti bisa immortal ya kan? Tapi mereka dan itu Reza. Jadi kabutnya udah tinggi banget. Skylar cuma taruh dulu karena dia kan kena high kan. Karena fall ya kan, remote-nya udah tebel. Udah lihat Reza ngebaik Tanjar Batok dan Reza juga terlalu kalau bisa di off. Karena yang paling klik berikutnya tapi masih ada Winter, masih ada Immortal dan kita masuk dan mulai lagi. Nice. Sabar lah ya. Pengumuman ke atas ya. Ini lumayan panjang dan high menjadi MVP. Di awal aku Kita kelarin ini dulu nih. Update. Sambil makan dulu gak sih? Lagi update. Kita update dulu. Ini nggak bisa dikecilin. Teren. Kemarin gue pakai filter yang mana ya buat suara ya? Limiter. Bednya coba kita segini, baiknya kita turunin semana dia, segitu kah?
Belum ya. Terus coba kalau kita ininya kita turunin, high-nya kita belum gimana kita cara menyesuaikannya ini launya udah gue mentokin. dB midnya setengah sih. Midnya gue rendahin kedengeran tapi kita sambil makan dulu ya guys.
próxima para enloquecerme, pero voy a controlar. Que yo ya sé que es de ti. I got to stay away, got to stay away. Sé que como un trofeo quieres tenerme, pero I don't need no one. Que yo ya sé que es de ti. I got to stay away, got to stay away. No, 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 baby, no, 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 no setbacks. No, 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 baby, no, 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 this time. You broke my heart once again. I won't find the dust in return. I can't give it, I can't give it. I won't give in this time. You broke my heart once again. You bled, but you bled it for me. I can't give in, I can't give in. I've already run through walls, far from the light of the day. I can't go back to you. I'm stronger than that. Been through the dark side, I don't know. So if you wanna shoot far away, I won't go back to you. I'm stronger, I'm stronger, I'm stronger today. I'm stronger today. God hung off your life, and I lost myself again. You hit it just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. No, I didn't numb the pain, but this time I won't collapse like I did yesterday. Yesterday, you broke my heart once again. I won't find the dust in return. I can't give it, I can't give it. I won't give in this time. You broke my heart once again. Well, you're bad, but you're bad it for me. I can't give in, I can't give in. I've already run through walls, far from the light of the day. I can't go back to you. I'm stronger than that. Been to the dark side, I don't know. So if you wanna shoot far away, I won't go back to you. I'm stronger, I'm stronger, I'm stronger today. I'm stronger today. Tú tienes la pócima para enloquecerme, pero voy a controlar. Que yo ya sé que es de ti. I got to stay away, got to stay away. Sé que como un trofeo quieres tenerme, pero I don't need no one. Que yo ya sé que es de ti. I got to stay away, got to stay away. No, 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 baby, no, 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 no setbacks. No, 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 baby, no, 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 this time. You broke my heart. Outputnya kalau digedein segini, segini. Terus hard. Oh, oh. I can't give in, I can't give in. I've already run through walls, far from the light of the day. I can't go back to you. I'm stronger today. Been to the dark side, I don't know. So if you wanna shoot far away, I won't go back to you. I'm stronger, I'm stronger, I'm stronger today. Ini outputnya kita, oh kalau outputnya ditinggiin segini baru ngepas dia. Tapi kalau tagnya kita kecilin, tag ini buat apa nih?
ini threshold. And I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. Thresholdnya segini, rasionya segini. Potongnya segini, rilis segini. Ini kita turunin. Cina. Big house. Nggak ada lagi pilihannya ini ya. Tú tienes la pócima para enloquecerme, pero voy a line. Segini. Ya sé que de ti I got to Segini dulu kali ya, coba ya. sé que como un trofeo quieres tener. Tapi dia itunya masih Que yo ya sé que de ti I got to stay, we got to stay. kompres. Limiternya apa nih? Limiter real. Resultnya kita tinggiin. Tinggi. Kalau segini threshold. Enggak, bukan. Kemarin kok pakai yang mana ya anjir? Noise race. Pakai yang ini kah? Noise suppression ya. Ini kompresnya gue hilangin aja berarti ya. Apa harus pakai kompres juga? Nah ini udah pas nih. Nah iya nih segini nih benar. Oke. Ini by the way lama banget nih. Udah ada play kedua kah? Kita lihat dulu ya. Oh, Purify yang membuat Skylar berhasil selamat pulang mundur. Got drunk off your lies, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. No, I didn't on the break. Kita lihat match kedua dulu ya. Like I did yesterday. Match kedua. You broke my heart once again. I won't buy the dust in return. I can't give it. Kita lihat match kedua dulu. You broke my heart once again. You're Ini kualitasnya kita naikin. Udah lah ya segini pas. Volumenya kita kecilin aja segini. Ini nggak terlalu gede kan suaranya kan? Oke ya. Tú tienes la pócima
próxima para enloquecerme, pero voy a draw the line. Que yo ya sé que de ti I got to stay away, got to stay away. Sé que como un trofeo quieres tenerme, pero I don't need no one. Que yo ya sé que de ti I got to stay away, got to stay away. No, 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 baby, no, 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 no setbacks. No, 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 baby, no, 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 this time. You broke my heart once again. I won't buy the dust in return. I can't give in, I can't give in. I won't give in this time. You broke my heart again. You better, you better for me. I can't give in, I can't give in. I've already run so far from the light of the day. I can't go back to you. I'm stronger today. Been to the dark side of the moon. So if you wanna shoot far away, I won't go back to you. I'm stronger, I'm stronger, I'm stronger today. I'm stronger today. Emosi. Parah dulu ih. Sobat Mobile Legends. Got drunk off your love, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire on the wild and I'm the prey. But this time I won't collide like I did yesterday. Yesterday, you broke my heart once again. I won't buy the dust in return. I can't give in, I can't give in. I won't give in this time. You broke my heart once again. Well, you're bad, but you're bad for me. I can't give in, I can't give in. I've already run so far from the light of the day. I can't go back to you. I'm stronger than that. Been to the dark side of the moon. So if you wanna shoot far away, I won't go back to you. I'm stronger, I'm stronger, I'm stronger today. I'm stronger today. Tú tienes la próxima para enloquecerme, pero voy a draw the line. Que yo ya sé que de ti I got to stay away, got to stay away. Sé que como un trofeo quieres tenerme, pero I don't need no one. Que yo ya sé que de ti I got to stay away, got to stay away. No, 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 baby, no, 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 no setbacks. No, 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 baby, no, 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 this time. You broke my heart once again. I won't buy the dust in return. I can't give in, I can't give in. I won't give in this time. You broke my heart once again. Well, you're bad, but you're better for me. I can't give in, I can't give in. I've already run so far from the
up terkuat mereka. Ada Clouder from Skylar. Got drunk off your love, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. No, I didn't on the bread, but this time I won't collapse like I did yesterday. You broke my heart once again. I won't buy the dust in return. I can't give it, I can't give it, I won't give it this time. You broke my heart once again. Well, you're bad, but you're bad it for me. I can't give it, I can't give it. I've already run with the wolves. Far from the light of the day. I can't go back to you. I'm stronger than that. Been to the dark side, I don't know. So if you wanna shoot far away, I won't go back to you. I'm stronger, I'm stronger, I'm stronger today. I'm stronger today. Tú tienes la pócima para enloquecerme, pero voy a line. Que yo ya sé que es de ti. I got to stay away, got to stay away. Sé que como un trofeo quieres tenerme, pero I don't need no one. Que yo ya sé que es de ti. I got to stay away, got to stay away. No, 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 baby, no, 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 no setbacks. No, 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 baby, no, 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 this time. You broke my heart once again. I won't buy the dust in return. I can't give it, I can't give it, I won't give it this time. You broke my heart once again. Well, you're bad, but you're bad it for me. I can't give it, I can't give it. I've already run with the wolves. Far from the light of the day. I can't go back to you. I'm stronger than that. Been to the dark side, I don't know. So if you wanna shoot far away, I won't go back to you. I'm stronger, I'm stronger, I'm stronger today. Ini Arena Rapati. I'm stronger today. Jadi pancernya ke high 2 kali. Oh. Iya berarti miss kepan dong. Enggak ke high missnya. Got drunk off your love, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. No, I didn't on the bread, but this time I won't collapse like I did yesterday. You broke my heart once again. I won't buy the dust in return. I can't give it, I can't give it, I won't give it this time. You broke my heart once again. Well, you're bad, but you're bad it for me. I can't give it, I can't give it. I've already run with the wolves. Far from the light of the day. I can't go back to you. I'm stronger than that. Been to the dark side, I don't know. So if you wanna shoot far away, I won't go back to you. I'm stronger, I'm stronger, I'm stronger today. I'm stronger today. Besar West dapat dicoba. Jalan masih tersimpan bermainnya. Satu pertandingan saja tapi Clay dan Bogor terperagam. Kenapa udah mau mengeluarkan berapa 5 man standing.
próxima para enloquecerme. Pero voy a controlar. Buat serga pengibaran kehidupan Banana bahkan dari korban selanjutnya. Wasit, Bennett patah Sé que como un trofeo Yang quiero gagal mendapat pero nama ahora untuk mismo seorang Banana que yo ya sé que de ti I got to stay away, got to stay away. No, 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 baby, no, 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 no setback. No, 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 baby, no, 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 that's time. You broke my heart once again. I won't find the dust in return. I can't give in, I can't give in, I won't give in this time. You broke my heart once again. When you're bad, but you're bad for me. I can't give in, I can't give in. I've already run so far from the light of the day. I can't go back to you. I'm stronger than that. Been to the dark side, I don't know. So if you wanna shoot far away, I won't go back to you. I'm stronger, I'm stronger, I'm stronger today. I'm stronger today. Mereka mulai Got drunk off your lie, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. Wonder why then I'm the prey. But this time I won't collide like I did yesterday. You broke my heart once again. I won't find the dust in return. Bakal dapat melihat tapi tidak mendapat Gasper terperangkap depan kanan. Ivan bakal dapat memegang besar basic. Saat ini suara challenge. So if you wanna shoot far away, I won't go back to you. I'm stronger, I'm stronger, I'm stronger today. I'm stronger today. Tú tienes la próxima para enloquecerme, pero voy a controlar. Que yo ya sé que de ti I got to stay away, got to stay away. Sé que como un trofeo quieres tenerme, pero I don't need no one. Que yo ya sé que de ti I got to stay away, got to stay away. No, no, baby, no, 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 setback. No, baby, no, no, this time. You broke my heart once again. I won't find the dust in return. I can't give in, I can't give in, I won't give in this time. You broke my heart once again. When you're bad, but you're bad for me. I can't give in, I can't give in. I've already run so far from the light of the day. I can't go back to you. I'm stronger than that. Been to the dark side, I don't know. So if you wanna shoot far away,
darahnya balik lagi. Skylar memberikan damage terhadap Sora Valevi. Got drunk off your love, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. No, I didn't on the break, but this time I won't play like I did yesterday. You play my one again. I won't buy the dust in return. I can't give it. I can't give it. I won't give it this time. You broke my heart once again. When you're bad, but you're bad for me. I can't give it. I can't give it. I've already run so far from the light of the day. I can't go back to you. I'm stronger than that. Been to the dark side. I don't know. So if you wanna shoot far away, I won't go back to you. I'm stronger. I'm stronger. I'm stronger today. I'm stronger today. Tú tienes la pócima para enloquecerme, pero voy a line. Que yo ya sé que es de ti. I got to stay away, got to stay away. Sé que como un trofeo quieres tenerlo, pero I don't need no one. Que yo ya sé que es de ti. I got to stay away, got to stay away. No, 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 baby, no, 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 stay back. No, 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 baby, no, 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 this time. You broke my heart once again. I won't buy the dust in return. I can't give it. I can't give it. I won't give it this time. You broke my heart once again. When you had it, but you had it for me. I can't give it. I can't give it. I've already run so far from the light of the day. I can't go back to you. I'm stronger than that. Been to the dark side. I don't know. So if you wanna shoot far away, I won't go back to you. I'm stronger. I'm stronger. I'm stronger today. I'm stronger today. Tapi Tyron Rage tadi gak sempet keluar, Ji. Oke, mundur ke arah belakang Van. Got drunk off your love, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. No, I didn't on the break, but this time I won't collide like I did yesterday. You broke my heart once again. I won't buy the dust in return. I can't give it. I can't give it. I won't give it this time. You broke my heart once again. When you're bad, but you're bad for me. I can't give it. I can't give it. I've already run so far from the light of the day. I can't go back to you. I'm stronger than that. Been to the dark side. I don't know. So if you wanna shoot far away, I won't go back to you. I'm stronger. I'm stronger. I'm stronger today. I'm stronger today. Apakah mampu para pasukan dari orang Fire dan Rapase
dan Pero para dónde que yo ya sé que de ti I got to stay away, got to stay away. Sé que como un trofeo quieres tenerme, pero I don't need no one. Que yo ya sé que de ti I got to stay away, got to stay away. No, 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 baby, no, 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 no setback. No, 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 baby, no, 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 this time. You broke my heart once again. I won't buy the dust in return. I can't give it, I can't give it, I won't give in this time. You broke my heart once again. When you're bad, but you're bad for me. I can't give in, I can't give in. I've already run with the wolves. Far from a lot of the day. I can't go back to you. I'm stronger than that. Been to the dark side. I don't know. Jadi protokol terpaksa Rafael Alexander menyelesaikan mundur. I won't go back to you. I'm stronger. I'm stronger. I'm stronger today. I'm stronger today. Daddy, I got to stay. We got to stay away. Baby, no, 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 no setback. No, 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 baby, no, 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 this time. Ya nge-crash. Kenapa lagi ya? Aneh cok. Kenapa itu? Kok tiba-tiba nge-crash dia? Gila bisa kebantai gini ya. Keteter lawan Aura. Gile. Kenapa ini cok? Aneh banget. Itu satu hit. Kenapa dia Nah, begitu? iya, ditempel kayak gitu. Versi harus ditempel seperti itu. Kenapa ya? Drunk off your life, and I lost my Kenapa bisa begitu guys? You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. On the wild and I'm the prey. But this time I won't collapse like I did yesterday. You broke my heart once again. I won't buy the dust in return. I can't give in, I can't give in, I won't give in this time. You broke my heart once again. When you're bad, but you're bad for me. I can't give in, I can't give in. I've already run with the wolves. Far from a lot of the day. I can't go back to you. I'm stronger than that. Makin aneh ya. Rarky mainnya ya. So if you wanna shut far away, I won't go back to you. I'm stronger, I'm stronger, I'm stronger today. Gila versiknya kalah retri mulu. GG Aura cok. Right, di depan sana. Kehilangan banyak sosok. Satu kali. Satu keluar. Masa cepat melihat besar skelar
Di depan sana, Torres Walker, keserap banana, nomor Penet, Pecat, kau udah mencapai jalan kesuksesan. Gila, rata. Aura Fire. Mereka langsung memaksakan endgame, tembakan pasti Garcia begitu saja. Namun mendapat Nggak bisa rata. GG. Aura Fire. GG Aura. Pulang dong RRQ. GG guys. Wah, itulah. Hebat sana. Got drunk off your love, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. No, I've been on the break, but this time I won't collide like I did yesterday. You broke my heart once again. I won't buy the dust in return. I can't give it. I won't give it this time. You broke my Ini gimana sih? Ternyata di bawah lagi. Ya, nyangkut. Ya, nyangkut lagi guys. Gimana dong? Coba, bentar. Aduh. Nakres. Kampret. Que como un trofeo quieres tenerme, pero I don't need no one. Que yo ya sé que de ti I got to stay, we got to stay away. Lanjutin dulu update-nya. I'm stronger.